Ranwood we are ran Kariesa Kishu and we are put total wood. Tell ka katla more train, Taiwan Katyang, dan low, we ban patrol Pagita and Supplementary 5 speaker, La Torre, the 5 speaker, Abram, the one baron Abram, and we are low and Richata, we are put on downward. Langan speaker train, we have you on the Pwuhng session. Unay samat sa Kalangan. Minsan rangot gujit sa Bulmar, katabgat niya, dew upana pan Pwuhng. Kusan kayo sa karayiro, sa kargita kung katong. Katong diyang prar, isang salang kitmelan no rusun, isang salang kitmelan wikralay lo, kapiliw upana pan Pwuhng nang siyam. Katong nalap, Kating mangir, soalnya poros na tunong sendiri. At tawang wiro yak katong. Nansan munatan Pwuhng waktu po. Ulian tukito tapi sebenar ng sarawi. Kak moleti saksit melel amendment league. Openan ranot pan Pwuhng yang kak sanamaw meleli onapat. Nansan nan sakrapat ang susit sebilman kapacayang sa karayir melel purar na sangsal ngaman riyad na suwat at patulan umununod ito at misalit na isang susukit niya ko ay radyo na siya paraporti duki poson karata sa karayir at tapi sa kulma sawas kaway riyad senator mano senator kang may angat Pwuhng untuk mandan menguni melel ay kung panunay rengkak walang di paropor usun mahira siya ito ang poros ng siyam kaya may siyam yunat Sakarta orlap sangsal ng Pwuhng ilian klik kapung ang pagsawas kaya kurar ang Pohnpei Aiso ini megaros ilang lang katayang kumuat kau at sondor los guys amen. Now and then one baron Abram, the vice speaker, honorable senator kan katlan ang samatay. We have puro iban po na si chief clerk o roll call. Senator Atsan Abram, Amen. Senator Kikwatis Jr., Senator Isaac Artu, Hey. Senator Ricky Carr, Amen. Senator Sonster A. Carr, Senator Wilfred A. Hey. Senator Bill E. Edward, Major Mo Chief. Senator Stephen A. Pwuhng, Senator Patrico L. Irons, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred San La Torre, Senator Tenny L. Laben, Amen. Senator Edgar W. Licanet, Senator Tenty Teswa Louis, Amen. Senator Benjamin H. Lecoq, Senator Mikari Mikael, Senator Sultan Chinet, Senator Nelbert A. Perez, Amen. Senator Dioniso E. Simon, Hey. Senator Mitaro I. Simina, Amen. Senator Francisco Simram, Mang Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. kalangan chief Sansal magtay sa bulman ko koro magtay ka katlan sa bulmatay uyak pur amawag matong kupure ko yung kakulian tayo diya uya sa bulmatay sa karatan kapeng melel sa karan Mexico kapeng lap ang kupure na nilap sa karan kaibani o wawlap ang kupure raksoko wawlap ang kupure ni soko wawan ko sa bulmar likan ko naalala ko ng kanyay ko waw tororong balap kay di balian tiyak momocho government national state local Pwuhng ke kabinet Pohnpei, Honorable Joseph, Pwuhng ke karyawan kabinet, melalui acting governor, Honorable Mobik, Pwuhng ke Sean ko pong labalab,
Honorable Nelson Joseph o yang amuisong kapungkan Chorus. Kasaksit Jungal Wow o Vice Speaker Abram. Floor Leader Latore o Honorable Senator kan Chorus. Maun kilang-lang sa Amorokan, Maloisokan, Sarisokan, Sumasakan o lang-langan way na uya uliabre nan kalaruwan. Men Pohnpei kan Chorus ng patyang sa nan chamber, nan kalal, maslikan kalal. Rakat, Iban Patron Tell and Urban and we have forward to Iban Tor Porantat Ong Sabul Matail Floor Leader Nador. Kailangan kupulang may speaker kung kupulang mo na iba yung patro ayong kak patron kupulang may kapkapin to tayo kupuro mau kupuro sabakan ko makaipay to naman tayo loloyang sa namaw paanwat speaker kung kupuray tungal kaipan ni sakaran kaipan ni wow ang kak melel patron tuli sabul mo minsan sa liyanin lang melel bank pron rail so bay di kong Pohnpei melel pilman wangki lang Samuroko Chorus lang kusukusakan Chorus. Wasaksit main speaker ay tungal wow ang kakuang kong kami. Wangki Vice Speaker, wangki ang Honorable Senator kan Chorus. Nailabilman wangki lang hulay sa seriso. Lang kanat kasampalkan, lang way mayang patrong Legislature. Speaker kan kuburay tungal wow melay lang patrong kong melay wangki ray lapalabakan Chorus mapapali. Executive Branch, melay bilmang wangki ray lapalabakan Chorus mapapali judiciary. Melay bilmang wangki ray lapalabakan mapapali national government dalawang local government. Tungalan ko wow ang may Pohnpei Chorus mapatpato Pohnpei o maslikin Pohnpei. Ay tungal wow melay lang kakuang ko chief clerk o sa pumamay staff kan Chorus mayang patrong sa pulmarmahal dia kupur kasompal ko. Speaker man sakura kupur maon niya tayo lang katsiyang umasan ni Autapan Channel and Karyo Saktuwa Special Session Tunraan Kawano sa pulman kita. Karya man. Ang salang mo kamagit mamiyip, Chorus mo itong kamagito, masa ni A, uwang masa ni So, Kaya kamagito po ita, iya masa ni Journal and Raan Kawano, and we are Tororo. Kami, Vice Speaker, Kailangan speaker mula iban yang sakar itu harus kerutan. Kau ni katong wow kamu kubura bukan kak kacang. Wow kan mendapat batar saksit buat wow kan kamu lo leader wanti kan berkepai anak bersenator kan Chorus. Idul cuma wow kan kan kacang cair. Mesin ranut nan kalori. Chorus na itu yang men kapesekan. Nang Mr. Speaker. Ini cuma lu kamera na wata-watan channel na sa namaw. Ini karatai sekarang promo local channel itu untuk masuk tu sabun kita. Iya man. Dan salang mo kamagatan Vice Speaker, masulan, masa na Journal, ay baan po na sa kamagit mamiyip, Chorus mo itong kamagito, masa ni A, uwang masa ni So, kamagit pa ita, tayo tingitiyan, o sabun matay Journal, and Raan Kawano. Lord Leader. Kailangan ng promise speaker ay tumalwaw sa balang patpatuto pang promise. Speaker man sa karap kuburmawan niya. Kailang kakarap sa bulmatay kalantar katiyang bunay din ng ba isu o waluan sa kaptulong kamamataan pagpakukusun na taan. Ang salang mga kamagit mamiyip, pag-iyam iya utupan kamagutok sa ikat-katsir po ng ba isu o walu ang siyong katkilang kamamataan kusunet kan o resolution kan. Makaros sa bulman kiyaran sumaw, after man katla mo tayo, doon po na sa floor leader. Kailangan speaker ay tumalwaw sa balang patpatuto pang promise. Speaker man sa karap kuburmawan niya kailang kakarap sa bulmatay kalantar katiyang bunay din ng ba isa kuwano yan sa uniraturo. Kaya man. Kamagutok tayo ng katiyang ang order of the day, floor leader. Iraturo, miscellaneous. San salam mga kamagutok tayo ng katiyang po ng basic wano, yay iraturo. Pag-iyam iya utupan kamagutok tayo katiyang po ng basic wano, paan po na sa Senator Edward. Kailangan ng Romeo Honorable Speaker. Muna ibang patya, yung pagkinakarkaraga, ismaisparin, kay Boni Wawo Kapil. Baka siya patya yung sabol mo mo yung misan sa lahat. Yung alwa ang Romeo Honorable Speaker. Wangki Honorable Vice Speaker, Honorable Floor Leader, Honorable Senators kan, o yung alwa ang sabol mo mista. Honorable Speaker, o Honorable Senators ko, pagkita kupurmawan niya nalil bang Romeo Honorable Speaker kung yung kagan appoint
eu sabul mo kamiti ang gagan check winyo mo yete seli Donald Lele line main Senator Le Pen kan mangisangnya honorable speaker kakawalar monstowa ka na rapsay pleu yan imen pacuan bestowa ka may mangime ya sabul maray sawas kong sa macay government rimen pagi bang promi umiyan ka ganit yata o kamiti gagan check rail kawalaral kan monstowa ng kolonya tenan Pohnpei ren boyak mas ray pacuan sementia lamas monstowa kan marakawala wasakan marakawala ano po speaker imen pag mamiyasa imen kung kureta sabon mong kamiti na RNTN yang pacen ipagi kariyaman kalangan ano po speaker Sansal magkamagit mo, karos mo itong kamagito, masa ni Yay, uwang masa ni Show. Ego kamagit na po itak tayo bangkat yanan, masa ni Ben. Miye, masa ni Ben ni Rawo. Speaker. Pamoy, Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker. Muna iba niyang patuan ni Ramne, Sanchaler Montra ilan suwad. Kayuman ba ito yung komoy? Kaya ito ang sakalatan kapung wow kung samutan ko labalap. One komoy, Mr. Speaker. One to Vice Speaker, one to floor. One to amendment kaya ang members kan, iragan niyang kanan kallo. Kaya kaya yung mockshit, ito ang run mawang railgun na yung paper yan social media, terroy di run. Mr. Speaker, oong irame sansal, oong kamit mo ba na pali kiragasan balwad, imen, masan ban rawad, sa ilmkak kabatayang iyanay buwagi. Aramas koros mo ba ang tawag, nagaway ka kon, miya processing nga the permit tanggap katok ko nakalingan. Non-permit, ikatawan, ni condition kayo mo patulalo. Udara ba nane, and kak fine one morning o kamawila, wasagan marakawala, kay dek morin the top. Pam pakpaki the top. Riyan siya wati sansal me, dahil kita tar wasaga yo kukulasang, padawan di sign up, sudah sign mabili ki lulul nipong, kaya so sa tangan-tangan stosa. Irail ka kaya wong kiyanay ma o tarubagan koros me Irail apali yang rail mon rail kami tagot ma kami dibelikat share to kami dian Legislature dan kaku aduan irabugat sandak so se o mama sen kan mari miraban robot to manie instruction bango ramanan special word te wan chuto ai badeng kiran kabunot mamieu pergi di momen anshom katro puyau ya tatawot kin siala patri ya tatawot chaptar Israel pilkomalti wasagai chuta bolta ibaruan niya ramas bibilola wasapogat sito batuan ma bolpen rotat niya kalangan speaker Kalangan Senator Perez, mamawar, miye to masan Ben kamagit mamiye. Kamu floor leader la tore. Kalangan ng promise speaker ay tumalong sa balang tutuwa. The speaker man kapeng tira ko sampal masansal sang senator tuwad. Iman kamelele irawo pilpikitar na ng show patulan yung show Pohnpei State Supplement Administrator Isaac Daniel Isaac hari mo tut alim Pohnpei merel me patunang kolonya taon o Isaac pilkawaiter tataku apol upside umsoklay kapung tira wa sansal o iman sakara ko burmaon ni talang kap timasan pa kami ngasain kamtim mintuan kawit na miyaw parang kak merel chok alakan masay nung unon sa palo belongs to wakan na miyaw rayumat speaker may man patuan kamakit Mamawar floor leader sansal makawait po kamagit yang aku kamagit cari rutung itu macam itu. Harus mau tung kamagit tu macam ni ay Pwuhng macam ni show kamagit paitar ni tuan kawait masansal
Kamuguto panasayan ng Supplementary Committee PWTC o pagkabatay ang RNT. Ingat saya kumbal mas, ini saya. Kapura, Vice Speaker, pagkatalan kumbal, tayo bang kumbal, lapnas. O chansal makamugut yung mayor, karos mautong kamuguto, masani ay, uwa masani show, kamugut paitar. Kamugut mamiya panasayan lang sa Supplementary Committee PWTC o RNT. Miya din matulog, leader. Kailangan ng kumprom, speaker ay tungal sa palin, tutuwa ka bang promal speaker ay tungal sa karmisik o iman patawan yung kamagut. Ang kaksansal mo, Supplementary yung kubur tururut pa anong saklan yung sakwalo na niyarin yung tangwat. Ay nung sakara kubur maon niya bayagi pahir bus ko yung kapatuto kapliman siyang ina ipatungan walian ito kupramay lo sign na 5 September ang tanin may mau ang Pohnpei o niya bigtatok kasambal ko niya ay nang sakara kubur maon niya kailanggak karay-ray lang niya kubur tururut na bang kabatrayang ran isok na tan ikiti niya ako suriyan isok walo ang sompongan nagpakarya man. Amendment. Chansal ang mga kamagut huwag ito karay-ray lang sa Supplementary uya kupuro. Tururut, karos mautong kamaguto, masani ay, uwa masani show, kamagut paita. Miya, masani ba? Omong Senator Laban. Salamat Speaker. Muna ito niya pa ito. Ay mentri yang kaya sekarang kaya bunyi yung kapno tang kubura doon. Kung kubura yung pasang sebelum mengumpulkan BPR membuat. Kubura doon na maluat mohon kan kamu price lower. Koros yang honorable senators kan. Yang ujung dami saja an extent per. Yo mag-oyong trail me next week. Generator ko ba maula na pitro potio me ba sapit motrail extend wo mamia me ko magparata me ba tileila totoko en kakabola alangan Chancellor Mao, Kawaitan Chairman and PWTC, Kamui Chairman and Moni.
Kalangan mai Mr. Speaker. Menpatian kupurakan na orang reme. Cansal sangai tungal lo leader mau mawe. Kung kupura bingkak patian sa masan ng kasam sa karon kapung kay bunuwa mapatuyan nilang. Tungal wala pang kupura mai Mr. Speaker. Wan ki Vice Speaker lo leader. Tungal watoror ang pagkukuran dukun kutor Senator Mikael nasa Pahrek, Senator Edward Nana Pasokes, Chairman Arjui. Itong alawa bang kukuran kamakabayan ng Senator Kadkadaur. Ang kamagadin mo ni me ikamelele kukurata ilanane apali karuaru. Napitranin mo imaw sansal me tata ko at attention to yung September isa kayo kamatanggang kinchap mo kamatanggang numpoy apa magmagadiya erme kasambal ko kailan na paliyatan ng sumbungan na akos kuki sa matay sessionin ng September nintuan sa matay rule aban chaptan karyawan niya din sumbungan September karyawan niya din September sumbung September pan September isak tayo at magtibang kulang tatawang ka ng September asito pang konoti muon naman ananan mokit muon September isak yun riman pagpang kupurakan ele tatawag tutok chay sopay chay bilkarkad langar imun tiyan tatawag titiyan monuwat anan tuto mabil after patutong sa may kamatin moni eruan kang koros sa makambi moni bang nanti yang apali apang mabitataраnan mo imaw dahil suka kulang sa matay tatawag na September buwagi kamanamantaan moni yo magkaibanuran September session September bancab ni isak tayo ay mat movement party yang kawit mo masang itungal chairman mo chairman laban kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman and Moni Miyata kawit toro sang Kalangan itungal sekretano ang sabag Speaker ya kasambal mo kawitan na niyayarong karirilan session Kasanunan saya dia meeting lagi bang contoh bang kasin aus ngay may commission island forum lama-lama inamedi nga itong tagdaan tahun man di session saya salma meeting ang tata kusular ko yung isang baliwag na contoh tanong patuan dati nagpanilan ng kubupura kamagitin September suka may lumagan yung istaw na kalban karyang September kalban katabali katawakan na tanabali sa matay kung sablangan sigar nan week na meeting of kalban kurakan karilay ng sagar bitaw niya silang ko ibang yawin kaya itanailam na tangkap pero ta sa matay forum ay rubukat naman sagar kinan pagkat na Judge KAPWARESOU kalangan Mr. Speaker Kalangan Vice Speaker Miyata masin ben kau kamagit mamiyay kamu Senator Simon Kalangan ng Mr. Speaker muna ikan patuloy na ito at natawag makit motion na niya pagkatong ko po ang kapataw sa buwan sa katat ito niya mga mangyari yun lang may isang rawat tayo tumawotang purami pa itlot nga Senator Kadkadaur po kretan ko si katong session ng rawat Speaker may karirilan ay so anaan niya ang pasami kasampal ni Speaker ranuat ako siya kriyaw ranuat nintuan nasa ng floor leader floor leader ipagpan muni yung ranan mo yung mawanan na ito ikasambal ki dia pentadak na is na tampi coffee na executive des 40 tawo executive
mimiyo nan August Arab katardo pachusin katok ang September isakyo. Iyaray mangi patuan mamatulkan kintrop tambatangasan. Hari irabugat iulo kasampal ito kikail matagin pulpul kinakatok kita. Legislature suoto wiya aray tumal pukot sabay maray pukot. Harangot pokpok anin. Hari ikasampal mo ba kami patuan kasus nan pupintal sa specialist pagpapatan niya mo. Kung kambi ang kakrot o ananin Pohnpei metode. Ananin Pohnpei metode mesin tanto toko. Arya imen kailan ka kapalita takot wag matang yun. Imen tanto toko ento pang yaw. Pagpanta toko sampal po liberation day kahit yung berto October para na. Kaya koros mangin na liberation day September isa ko koros ng par koros sa dunia. O kalendar niya yung yagyo basketball at pagkakapya. May kamdi finance niya yan katiya mo truck pagkakot may simpanaw isang uyang relkan natan katiya demuan kamdi natan kalang nang kamusti. Senator Sivida. Salamat Speaker. Mulai dan patuan na ito wal matmataw ang uro mag-trail na siya ni kapuliyang rangot ang kubron kaulo sansan patuan sa pumumi iran nasin na pitwaw kabroto kasaksit wangking komita Speaker floor leader iran may sansan siyang Senator Simon Nobong umenan kahit yung sport na uya siya bagut mag-trail na sa niya sirisip. Yung department kayo kami, yung yan na practicing department kayo kami. Last minute taragin katarto pagtangkan mag-trail na naman. Eri, may emao kabinang kakawin, yung kan na mapali, obis kan, kung wipan tutok, kung bilging kak sa namao na, trail na ang pilapali masaksi. Eri, irang kawin tuwat, may kapinanan na kung ang hirain teruskan to coordinateskan iya pentotok na bangkak pinangayo ang kak matang wapalirakan na rana jadi katungkiran kawit kan nakasalita na Legislature itu to ang syukari irakan maragin patuan to tayo nanti ang abali itu ang tayo minarain kung kataro to kumpan langan Speaker. Langan Chairman Sivida. Iran kapataman kawit niya. Kamu Senator Edmond. Salamat Speaker. Kung siguro manilang yung patuwa sa katawakan kami. Ilang tiyan yung nag-usap ka. Kaya cuma sa katawakan kami Speaker. Kaya lo mintos kami. Kaya kami patuwa ng Speaker, kapag kita kami kapag sa imang patuwan ka. Nagilan na yan. Porque yung patuwan ko ito sabi mo makampiyan susulang ko ito. Kami naman na edipo ko yung kakter abegubat. Pero tama wiyawi sempur yaw siling sa manaro. Karungan wiyawi niya tuan sport palian susul services. Grand katarunong aray langangan dito September tayo langangan mo. Kakriyaw karungan wiyawi yung rana katarato berarti engkak umipre tahun karena September jangan koros engkak kapalta ini kaping yang saya mau bertawan saya depan point menjauh itu bagian eksekutif cukauci karungong jauh sempurna jauh semana lalu dia apa yang patolong tujuan apa kata ini yang pastian sebelum kanti dia tetap gusto yang mau tetap Cuma-cuma ada di jangan koros apa saya katakan apa iya apa leton kelang Speaker. Langan Chairman and Shoshun. Kami Senator Pahrek. Kalangan ko Mr. Speaker. Kita kamu kita mau dengan kepercayaan itu lagi. Saya mention matong. Mau ni mengai. Saya masa ni itu saya appropriate mau kuota. Kau nak matang September isakyo, si Speaker, aramasaman so matang man, anane kaya na paluar
Pwuhng nel ranin metangalut ranin siayu engak sedel ni salo inta menel mai chapta rantu kasgu anana gen uyawi amagrai bangida central perenta urai paroto yang padang matong alural ka kakola ab matong kai degmen kawola balua karda onop anane engak awareness on September chageu anane engak tabir tabin bar we iban nane liksang song ko iban nane ansho boyen ga kakela ila ai mosulugan kayanan ingak sang rei ta cham otomot we aramasage me ban madong ga dag misin re anana ansho iburiya mo igila ira kasambalwat ban so samatay no plurul tien moy gogotogan asiro na poy batran concern ni o imen baron we ada motion tan utun masan ben road assign appropriate comes here and Kadkadaur Kalangan Senator Pahrek Mamawan sigla speaker kami Kalangan Mr. Speaker, itong alwa sa palpang ko promo pan kupurakan. Kami lalam kami masan pemiye pan kupurakan. Ang sawat ebit karirilan session rana isak. Riyak jail karasaraski kau nak rani mui mau po jalan kak kubukubure ananin karirila. Akai jen masan pen monu ban batu dapu napali ranin mui mau min ewuromo. Rislu kami lalam assignment anak uyang masan pen ada bangkar rela sa matai session. Itu men peguban kupurakan kupur mawan mi o nintuan kawit mawan itu ngal floor leader mau dan angka rela sa matai session rana isak maban itu ni aku seri sa kwaluan sambung kalangan mai Mr. Speaker. kalangan sansalang mawal kupurkan mana sansalang mawal makarapen karirela bukat ye email ye sansalata speaker man propose magda itinira riyesa ke on sambung kamagutok taylan karirela kiyen ran riyesa walu o sansal me bak tay katin mamasani o kamagutok taylan rutung timasani ke ok tay chuski na tay katlam o tay chuski tama miye Sotopoita ayaw kamagutoro pan patrolong. Parus mautung taylang karirela sa bulmatay uyak forward tororward o additional 10 days may panititi focus riyay sa kwalu masaniyay uwang masaniso kamagut paita sa bulmatay uyak tororward karirela o panititi niyakos riyay sa kwalu. Toror Kami Senator Pahrek kalangan Mr. Speaker ay tuan toror meriyakis ay men pagmangki itong alpadon kawan bunda netiang moyis na kasailang September siagaw sidiban yan salong ala magarda nane lo leader ang can maintain namin tang nalikiya point of order Speaker, kayo na ito ang toror bit robot kan nami men bagi chairman kan ga kapandan la sang ranut dahil ga anggian semua volunteer bagi iragan natin paralale sensitive o nane corruption ga on the same page I don't toror meriau kayu a bit bultan sa mga misinium kasambal na dahil men Pohnpei anahan CD scan sa speaker wasate gis me sa bolman getongal ngi CD scan kira isu juga koeng nan full operation boyagi kudlan liyon di aramas todo me kuya wonon duat medel anane
Tadong ke mesin wot. Paluat me sabol mangi tuan ke mesin wot. Rai sudah man kaprata. Bagi kun lan lian memie. Angka kerja kawala mesin wot. Dari men yang posono kamel me sama model mesin kap silu memie. Riau bangga kita tok di cakap mau patola. Dengan baron bagi Committee on Health, pangkat ewang wasaksiat macam possible solution jaga cawas ke ber mesin dan gak Kadkadaur city stan dan tuang metform macam tu sound we are you mirai lesser me pangkat yang rel kaporabor maraban on the machine wood and then me bombe gat yang pai ki even we have come get you speaker agreem Angela mo makumagiti mo karos mo tung kumagito masani ei o masani so pag kumagito paita dia masan pe kami acting chairman Louis Kalangan ng speaker, ngunit tacho ay ng siyang kiyo tungkol sa krataan kay Pwuhng wow. Ay tungkol kay Pwuhng wow, ang tacho ay sa pumumuna. Ito ay nilang. Kabro ito ng malwat ay tungkol sa krataan wow, bang Pwuhng. Honorable Speaker, Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Members. Ay tungkol wow, ang tulgaling. Pahrek kiralkan matacho yang chanan kalari o mentutukan koros nagtutuyan ng kapesya. Di naantata sa pamumuhay kamitin kusun mo o ang asayanan mabansang Honorable Speaker. Ay man sa karkita dyan nan week maapsyan ako Speaker pila sayang oral Committee until chair kari committee tula ofil ewang metform kari esensalata me metform right jungol parts yo mapupan dapat patucho kuam ayo right track dapat patucho kuam site pakatarto kari niya so me parts yo pan pakatarto ay right bangkak kokona pene o sabil tula o ya appointment ong GM masakak ewang puan kak sensal mo eu peneu medial tan patrola le ranwat sa aleti GM pasan kak set kosantin chu peneu ori may sakar kita chamo may sansal me part society le to committee ono na gantane wan GM ko maban le to arayan kokona penau pe nan week o test troubleshoot o diagnostic kan me palio banguya rengkak waiteng palio rengkak niya dion dengan sakar kita cina committee apa-apa li rawo kalangan mansi kalangan acting chairman Emerson Mao Louis biar masan bet kami floor leader la kalangan speaker ibang pagu kamala kumkubro mo na ibang patuan pagu kamala kumkubro kosumbal tu kamagut niya mo tayo sa uksetu mohon kamaguta batuta pagi standing committee report mapatunan mohon kakosok ab kami ini niya standing committee report maitan ia bantataku health plan report niya city scan yang niya report pamayan sa lain ng pagutay lang kamal malap na yung Chancellor mo kaway den floor talan kamal labnan show tel ban kamal o mona tel ban kamal iman kataman kiyang tel magtel metre kuliman o chancellor me Senator Edwin Patutar pwede eban kaunop eban siloki sa Pwuhng nariyan kakata chancellor tel me kuliman yan show me malaman tel ban katiyay at eban sulakuro Igar, mohon kamal. kamal
Pangkapurakan Chorus. Ikam na lalam na wawa na magtaisa walman gir ng kamalang mabidirawat ikar talang kakriting timasan ba. Ano po yung mat ano wawa karakara kamakit talang kakriting timasan ban ira mabiksidis. Chancellor mau masular masan ba kamagut yumiya talang riting timasan ban ira kasambal wo koros no tung kamaguto masan iyai wo masan iso tayo tungtiro sa bulman kita kamagut na chancel na kita city scan. Floor leader. Kailangan ng from speaker. Speaker kan ko pura itu macam kalau masih dengan curta atau macam yang ko. Kailangan floor leader yield floor Senator Perez. Kailangan ko speaker, kailangan ko floor leader. Ito ang pinsaglan rotoror. Ebit paliyo na kasambal. Yung Board of Trustee and Public Land. Mr. Speaker, momayang yan kami sa madahil pasan ko sa natruwase o palisilu o kitaglang mayat. Abaan miye palian kawata ko senat, abaan miye palian kagila ko senat, abaan miye palian senago ko senat. Moyan suwat Pwuhng yung Governor of the Pohnpei State o Pohnpei Public Land Trust Board Pwuhng 11 Legislature. Kung lang ko pong mabit ko senat mo tayo kawata o ang railgan railan sa tiyanasun talk expirer o kotar o nan conclusion and kung lang ko pong what alilaw din Reverend Pwuhng executive buya yung legislature court deny palilaw din Reverend Pwuhng may ray parowalo kayo mabit tena motion on summary judgment kolong court deny irawat karyaw miye due process wiyawi court will deny will miye will kailangan miye ultra virus legislature action court deny Meriyaw partially deny. Kami menparuan, Mr. Speaker, mo na ibang paruan with a motion. Paluwat Board of Land tenure, we board yung independent. At tamang dahil mga yan suot magkawagawait, sirabahan huwang aramas, mimibahan Attorney General. Karayang tama buyawian suot submaral ko sa Jordan magdahil abali kawait pa naramas chairman momoyangar na paliang kagala ko sunod ang suot wilar paliang challenge ko sunod kan legislature ban in Kamanada. Speaker nin priya may gila rawat po pinbarawan na song riyaw mo kayo kasambal na niyasin men Pohnpei, at men Pohnpei. Sap, iyo. Aramas todo. Saingin sa haledi. Niray siligo manaman. And sap. Na boardword kin kamanala. Ang boardword sa koros mangin maraban tutulan ang meeting ni Rieman Solar Arail manaman niya minang board. Utan aramas pan challenge. Puglang kasantigan me kirail banuyada. Sanger ran me balong ko pong ruwasan me. Kosenat magdahil kawataw apong. Pero Mr. Speaker, iparuan tayo rabugat pwede nan social media nan wasan aramas kabukongan. Bumuang me kawan me miyaan sawot na aramas survey mabitsab legislature makaret. Ayman barawan maso kusunot mau kay matrayada
O walang kupul ko share me rantola o kakela ka. Irai taulat na rakan po. Speaker ira wat ngin uya ira kabale wong ramas toron nan samarail teiwat kaide kitailgan parvarnan nobis. Riman baron paki ni wow karakarak. Yeda motion communicate assign appropriate committee and gak once and for all. Kaudi siyang magduwat sa uyawan sa matay kawaman ang sawa. Kusunod uyaw ita, kodala challenge, orang malang kopong, uyakol. Nan, kawasan na rosayer, naniyaso Legislature ban, biminan meeting, kusunod kulang kabina, anggara na isak, ang kapureto. Magdahil komal, anggara ang silisak. Kusunod, toro uyawan noon, saik nambeti, saik kakalaga uyawan. Ito rena trabahan perberenan nirai road, cuma menyangkut Pohnpei. Okay nan coto poita kan Pohnpei Legislature. Ayat Mr. Speaker man pada wanita motion komunikasi kasain appropriate committee, anda kapal di nirai road. Alangan. Dia keriman dan kamagito. Harus mautung kamagito masani yai. Pwuhng masanisyo kamagit paita masanabe kami Senator Cor. Talangan may Mr. Speaker, itong alwa sa balbang ko puro muyo pang kupurkan koros. Dan patian itong al chairman mau ila kasambualwat pagkiya pitata kasanjin malang kupung o kasanat magtay kamanalak induan kasanjin malang kupung o kawid na kasanat pung yumo api kasal memiya kami lalam na ito kami tu magkonyangan na pali kami dincayan ko hari imenwa karak sekara kupurakan koros karen kak assign yang tatawat kami dincayan ko o itong al chairman mau ang kakapali ito kan kupurakan reporting committee nansa matay session wat talangan may Mr. Speaker. Kamawal Senator Cor, Vieta Masanaben Irawo, Masorte, Kamu Senator Simon. Alam mo, kami may speaker, kosa pala itong wal pinakasan mo. Siguro pa doon niya ko sa wal piramid na nasariya sa uksit. Arya, ikasambal di iramid with autonomy and board of trustees. Ari, wasami patuan kasambal di speaker. Essential may ansogis patuto kinyo sa pulmarail attorney Makilev. Kinyo aman sa wasawasawang board of trustees makin patpatop siya. Non-administration mit niya streamlining ni Ryan lawyer kan. O koros patular patukan attorney general. Ito ang kinasay ng activity. Aray ni rawat akan terpatulin tu setup memiyamit streamline memiyamit. Apply siya rangkak ko utan asokos Israel Council kami ban apalisap kita mini ban production and aging. Ari maniba kami dipintan anane truck. Ya tu na tayo rangkak Pwuhng apali autonomy and board of trustees yang lagi sa pagmamahal right to all sa usawas ng kapon. Inulim siya ang nasarin pan rawat kami kasambal kita ulit. Selatok and paluran kakuyata right to all decision based on poshet memiyat pwedeng pumulan kapon. Kaya paduang kami na right to all lawyer independent kulkulit o kawituray rabano kita kami tayo sa naman ng kapon. Pwede pagpatukan AG email kita isupay kay case mo. Kailangan nung kami ito. Kailangan Senator Simon, Vieta Masanaben Hira Usansal, Floor Leader, Kailangan speaker ay chumalwa bang ang prakan karo speaker man kami rin lang masan pa nila ko sambal masansal inanan char man sa kara ko brumo mo tayo lang kakro chuti masan po kami assign siya yung ko ang kaprobatura sa tungkang ko sa yung speaker kaya
Masular masa nabe kamagut miyayar cara lucung tu masa nabe kamagut kasambal koros mautung kamagut masa niyay Pwuhng masa niso kamagut paita cara lucung tiar o sabul man kita kamagut memiye o panasain yang sabul matay jayan ko koran kakan ropoto dan special session watch. Biar cai rotoro kamu senator semina. Salamat Speaker. Ito nga sa kartaan nga, ng communities do, ano ko ng gustong kami. Speaker, ay tumulira tororo, imin siyara ang kacay, patawag mag-uyaw sili, tunalakan. Imin kapiliyang tumungko sa tarapap, tunat, tuntiyan. Tuwaki, aray piyangar kapunit kita, walang halakan, pakatakan na minupon alam public. Uraipin pointer tipsyo uraipin kapachi au yaute nan torakan. Karabani pacawan tamat mingkutay koros pin pacawan nan Facebook niyanso na kutay pacawan kamanata pinin matay patawila lukiyo pinin di nan market kan unang social media berkukusili na kutay kamanata pinin matungkan aalakan ang saknangkan. Which meaning patuan bagi rain masih tu bagi kan rangkap patuan. Namumotot saya komentar lapalan nun tuan ausata adakan tuan. Nun bukat kalau mansangnya namumotot o dalanga pelin eksekutif. Nun bukat punya pelin suatu kak yata adakan. Patuan tan meyakin bagi rain kan masih tu bagi kedua contoh bagi mungkin ini kan masa sekolah ya macam kita ikon kaman atau tuan waktu ada kan suka kapalta sapu ada kan kapal bunyi kan mau sangat rakyat atau sangat rakyat pada ada eksekutif macam-macam kerana palita ada kan ikara penalakan yang saya dia buta cek eksekutif rakyat mau merayakan kau itu legislature buat magkaitan kami natin mungkin parang patula matong alakan suka kapa ini patungan semua pa iray ko mesti yang lagi alam dia ko na niya yung muni kami naman alakan dari eksekutif saya iray ko parang napalita kapulit magtabi Pohnpei Kailangan Senator Edmond pagkansan kasampal makom kasalatar amawal kami Senator Simina. Kailangan Speaker ay jual isakal tama ko si Pahrek ay jual duro rangot tantit siap dari idang batuan pagi bangun promi na kung makakasain kami din siap acting chairman dan terus tangang katulad lalo irawat tuloy makakausin luman industrial park makakausin na wasaw warin siyamtar kata tarupan siap siyangkan karus niya rin lebih patuan tu tentu yang food lo yang menjadi tuan tugaskan le food sapu dari kebisingan ruas air na keran berbincang wasau keban patuan tipes wasau ya public land dari irawat anak verification ni irawat kami yang kakak yang lalu kepatuan lalu orop irakan na bangkak cawas wasa na bangkak apali irain penuloy ang amalan option sa tapi men patuan bausin yun na kami pinlan tangkak patuan tagadiyan lalo apali rin kailangan Speaker Jangan mo magkamagot mo karos mautung kamagot masa ni Pwuhng masa ni so pag kamagot paita biya masa na ba acting chairman Simon. Alam ng kaunaing Speaker ko sa talent Speaker Kapwuhng Kapuran Chairman Sir ay man pagkakabiyan Kapuran Computer taulaw na nawat mo Pwuhng rail cabinet sa tatagtatuan itong tatawag kami kita ikan sa pula rail Pwuhng puko isang tagapotong sa kamulo katnilis Kailangan din kawit sa acting chairman Simon masular masa na ganirawo sa ikatla mo koros mautung kamaguto masa niyay
Pwuhng masa ni show komagut poita terutang tioro sa polman gitar pagpagsan senator simna ong kamitian sa pagtago pagi kesempalan report na sa special session kamu Senator Irons Kelangan kamu speaker kamu kubur cuma sekarang wow kebunya angkat kacang aja sabul mau melapu apoyer Mereka wangkin kamu wangkin vice floor kampakabay Honorable Senators kan Otron Pwuhng Prinsek Makacin PPN Uya Kubur Elmisan Kapunran Wot Pil Ejwal Wawang staff kan Mayang Patronan Gallery Speaker Imen Patrowanta Ira Kasempal Mepit Nili Machay Huaynet Posakis Kusap Paliais Metene Puelo seperti tu sangat minanau mie keperpen puelo pantulu itu kata patruan sang imukan patru panangin wasame popato sangat minanau dari sang karbo min patruan yata yo kamu pergi mereka kamitian sap perengkap keperto irawat nan sapul matai special session wat ya ke pergi yo metro pergi kerjaman dan selama makamugut yung mo koros mo dung kamugut masa ni yai masa ni show pergi epoita biar masa nebe kalau lebih kaya nama kawait sang chairman kan melel acting chairman Kalangan speaker kuasa fellow di Sekretaran Wow speaker iro kesampal yung pergi ikut magutin poin lebih kata kata keperang dia sebenarnya kami jangan momo nakatin ko pula sangkat uang balikan mo perang kawit kami sebut yang drop bisa kita tahu tanpa kepotong kami yo bagian legislature atau nah kan sepakat dengan session ini kita nanti akan ada nan September session yang akan Kelangan acting chairman Simon Bachelor masa nampak koros mau ujung kamugut masa ni yai masa ni show kamugut paita terujung tiar sabul man gitar kamugut Senator Irons sabul matay kamitian sa floor leader kamu Kelangan speaker ay tumalwaw sa balang patpatuto bang program koros speaker man sa korok bramain hangkak sensal matay uliya pa waliman kat patpatuwa saksip ng sa korok burmaw matay langkak kung kupuro bano uwe bano ni sokan mutai bang kacau mutai langkap kamal speaker kung kupuro yung patawan yung ratworo mayroon langkap patawan yung kumagut esansal bang promain na niya tatok kasambal ko na patpatupong to mayroon niya senator kay child na pilsay lang kiyot tatok tukat Ulang patawan yung kumagut, kami yung kap, may lasang kamtin money, kamtin finance, may tatakot, ang kap yung tractor and finance, may source funding mabangka kapali, uyapan Pohnpei bangkak export water, the peel, bottling water, may tatakot yung tataklap ng tuwa na taptar lalatora yung sukset. Area Sansal na 1.8 na pananan. Kamtiyan kakewang traktor nun masakan kak chochoy-char. Totoo ang kak painaklar mo kami lalim na paan sa uso anan law tuntong elal macay susupay LPUC ang suksit. Ay man sakar niralap o sakar kuburmaon niya ay kumaguto mat speaker man paku. Lariyaman. Kamugut yung mo koros mo ujung kamugut masa ni yai masa ni show baru kamugut yung aktor bangkat yun dan masa ni biar masa ni kawait kalau lepas melel sang chairman kan melel chairman in finance tokot Kalangan main speaker itu ngeluar sabal bangku puramuyo bangku purakan koras jadi terdakwa dia paham pidata PUC pidata kosa na diyo makamanada na PUC dia makak kata pil dan nanti ku pil mapampato isang Pohnpei patulang
Win lagi kan agak mangi kapal me Pohnpei so pai Pwuhng PUC ranwat rumai ku pura erin liya le ban swek maula sa mai kamatin mo ne ban sabara pagi jawa sa mo nuwat pampatosan kita kalwaru esansal me niye pe kasal me Philippine PUC chungalan ki mintuan board kan me kaya kasanet yang PUC filmiya board member me soto melel yang dahil may inogi yang dahil me magdaibang kamanayang nan board in PUC aban risang yang uya board in small business ranwat itu dua jari sangan kubura bukat April yang ngayon itu kan uya sama latu mo ni itu kan yang kebega sa lang port watch apa kamera lah matatawad pa mawang Pohnpei o sama kami tin mo ni iban pagkisan kak iban o ewang nintuan kemagun namanya terang gampan mo ni kapag kita yaw sa mo nuwad pampatosang ni and sansal me tatawad kasampal kita ila pali ata malial dial la maula agdaila apali tatawad kasampal wat ranwat may Mr. Speaker niya school me PUC bilkulosi tipi wala kita na puupahan asan sala ang PUC morning ko ito kon nan par koros patulang nan arail puipan na miniatan PUC 11 million sama par koros dari iro bukat bil koneng kailang kasambal kita mayay kita men katela pala pukuan PUC aran kamawi alamas merapa palika ang rompen moni aban uya tetap kasambal karwaru yun sama kami tin moni ban kuto bang kuramain nan sama dai special session wat ipadawan tay ro bukan penweran kubukubura piliban kagace kasalong mata-mata o kubukuran main Pohnpei dia le ni rar me pada ranwat nintuan PUC apali agtai bilbang kapatayang tatag turor masudo pitata kamalan dial agtai la pali atama dial niya bansanti agtai kadyang nan tatag kasampal wat kalangan may misiya Kalangan Chairman Carl Mamawar ayon po na sa mas Senator Perez Kalaan kong si Speaker. Iban, kapriyang ay tol wow. Men, tagi, manigatong kupuraya po. Ay tol, patraban kak option. Kabunggi sistem kaunugat kianan paluara tayo. Ong, nagdagan patrawan long nan tawasay ka mau po sistem ka katoro pa siyang mga pil yaw sa bangko layo mata-mata wapal itong kinrong magot o kolan na itong malil itong ka katoro pa siyang itong pagpag iro masansal model 1.8 million imental ka katoro siyang nan sa mereka walagan niya jod. Speaker, kami men perawan lebih terawat imental ka kabulman ke kupurmao. Pertama 8 million watt pamuya main investment yung bangka yung matang win Pohnpei. Megot yung kedai raga kepil. Dan kosenat makawata PUC ruasam PUC ban abaliata pil pengak export ong wiligigan kapai pe protong Pohnpei. Ri kami mian sot
yang kamel boleh send the revenue magdai bang kawang mo naman niya. Yang siriyang katagot ibil po 1 kilo speaker. Parola kuam padang kamadin pamen. Ibang pilpurang paineng office cala wona buisama. Pagi datog mesti task yang anuya. Niat katogin an ranchilu o nagyer. Sitara na bil parparo kuam. Kata se puroto mata mo pasti paruan robot ki. Me ananwat timely poegi. Chal jarata mo anak men bil men saban kita 1.3 million. When gak show se tamu tay nanan show 1.8. Bil en gak mier o bil ma ban miem se speaker John Kamel. Ito el Kadkadaur nanan show karakar. Magda istibang gak export. Nagwat maban mier machine gak nag. Aban bil kamangayla tengok pasangan pil nan wasan kausan kan Pwuhng mon Pwuhng school maban nanat. Aban kamangayla mel boy sisto sa cegceg kakua. Sang atail ban nanat en point stosan wapil laut kan maban tangatang siliau yau tesilitan kanan kanin. Yutung kusanat memian shot dame shot magdal Pwuhng sent o Pwuhng Pwuhng directoran kalian morning misap madal sent mini cash yang modal ban tatanggi cash what may Pwuhng sang parbaran ni 12 million amai ni me teban nanen ka 1 gaya masih tu revenue yang modal ban ka kapernan machine buang yaral revenue. Ong lial lagap lial maular. Machine kap silu mamiye. Mesti speaker. Pwuhng me ni seglemau riau bantu toger. Ong kawalan lial teban pitsang lakap makaran. Tatawagan kaya tayo nuway sa speaker si Kamelam utang tayo nane and takil sa madal bukoga. Iba nane yan ka katapatakir katapatakaw ababali puik ababali pene uya tongkan maban kolokol rosan mau naramas koros ansu teri. Siribang puligitiyo ay bang manokelayo. Iba nana takalan syukurus. Eri, tatawagan PUC iman kabeng kita mamiye. Niyan so motomot may Pwuhng ang katrop kita liyon. Ngancam peralangan so lampu. Ida tayo lanla liyon. Sansalang kita korus liyon ang sawot machine miyan sawot 1 kilowatt hour maraban produce. When kakapali Pohnpei pon cugujug sang tama demand mamiye. Lakap machine siluan yaray bam pasatar jalaban kaulim ben liyon. Ngan pagi nuaw karakarat dahil ngak sawaseta pil. Pwede niya dahil ban apalitar kaber apali nak penapil o kakiluya katayan pewot kamelam kabalan mo nin magdahil chopayan sawot ansolar wamiyer sa model mo machine nuya tamon pilo panuya magdahil panapalita 1.8 million watt machine watt pang copyright pil yang agamon pil mo niya sa service imat kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Perez Kamawar kaya kat nan masin ben kamu di sang floor leader. Speaker. Kamu Senator Iron. Kalangan ng gomo Speaker. Kaya sa bali jual sa karon kay binuwa mapakita. Speaker, iyang Pwuhng kasambal ti kawit ni Pwuhng motay. Di Pwuhng kamelelem kailangan ayo irailkan makawata sa bulmatay kosan na pong PUC pwede paywat ya rakan pil yung makawit ko para rail
Pohnpei yang kak net kila pil liki. Heriap kaitek moni mara patrol concern ki. Isoda patrol kubur te kana Pohnpei kinikis melibuli kila ma wasakan nan Pohnpei makonengeran pil upside pil aksai lampan HKila pil leki ibil sensal me mie project in pil PUC water access key the PUC purpose laut sang one me mobilization me patro yang PUC dari kaproto irame patro motai sukses ipatron kesumpal ki yamumun sabul material management and PUC ibil patron kesumpal ki boleh kita business dan Pohnpei ranwat yang riwayat pecalang pil sabul material kosumnet inapu itu me PUC kelihatan me panet kila pil ki dari ipatron kesumpal ki Mr. Speaker wasame sabul material pilwat pulto sangye ye sabul material kusap nan pilnan winget rebisot yang akses PUC water dame patrol karete isote patrol ap ovia ireyo me nintuene via volia benarmas ibil patrol kesumpal ki speaker ikamele me koneng Pohnpei net kila pil diki ap saya na palia tasang mas anak-anakan muktai sabul manki ayo met speaker kalangan Senator Irons, Amawa, Senator Simina. Kalangan speaker banyak kadang kasalatakan o kasalataw tungal isisiliran bat mataw ang rawat at isa pala yung tungal sa kartanuaw si Batuan German Incheon ko kasalata na nadami mo man kusuntin sa tawad 1.8 million at ang reaksyon kau na bukan sa tawad sa ang kakamugit dari ay tungal mataw ang rawat kaparenang investment versus current challenges ke urakan nagtail face ranwat iban patrosang ayya sabul mumi German ng kanyang kamarain budget nagtail na baliyang school metric Januarkan ke pastan 300,000 so tujar na 1 million na ban patrota may nabangkak kwenta pasta to iban patruan ayran bat mataw priority atay banabali irakan umutut menak ko sunod tapi min badruan jana ranwat pilihan kamarain kabal gitwas tabuya wala kay kakan position ni wasakan na kakapaliap nan kusuntin budget 300,000 kau nagtangpas na 1.8 million no kapalirew mon pasta pun kakapon halangan speaker Senator Simina, Mamawa, Ryan Pohnpei, Chairman in RNP, Senator Edward. Kalangan ko promi Honorable Speaker kagache pachuan kaya sa bali chungal sa karunwa. Honorable Speaker, min pagite aramen child. Masani ka pachuan me ko choro likin tama child masani. Kapag kawit mo sang Senator Simina, obil kawit mo sang Senator Irons. Honorable Speaker, min kupura child and kupura child hirama child masani. Esansal mo ko nito sa chi napuiti private rebellion pagkatarlat mas. Ije ko nito napuiti PUC ente yang na chumpachelin bil bonde. Kapag ka wait mamiya pumen pagita kupurkan challenge kan masani re macam masani. O men pachuan yo motion challenge itu masan punya rawat. Doktor ya. Chancellor mau kamagut mamiya Chancellor kamagut wo Masulan masan badan Pohnpei koros ngautung kamagut masan yei Pwuhng masan iso kamagut koitar cairu tingtiro sabul man gitar kamagut and the Chancellor may yei
mepitata supplementary counterpin water bottling company, the water bottling plant, menentukan fluorliter ya kasalitar. Omotan ko sundet yumi opana sa inangar committee finance, ya sa inangar committee finance o finance and kagawang melel executive, melel director, o ropata ya wasa mamunwat kak patusan o kaway tatumon legislature. Kalangan PJ Retroror, kamu fluorliter. Kalangan ng promise speaker ay tumalawang sa balang patpatuta bang kurakan tumal cakar musik speaker may sakara ko bermaon niya tayo lang kak kumang kami lamit turo ko sambal ni patpatuta bang kurakan ay may sakara ko bermaon niya tayo lang kak group sabal matay kalanto katalang ban petrop titi ni standing control kaya man Propellet speaker. Ay kalangan ng promise speaker ay tumalawang sa balan tutuwa tapang promise. Speaker may sakara ko burmaon niya kailang kakan place standing come to report ng papapagod tayo labi na rin sa kulungan sa pumatay kalantar. Kaya man. Dahil pembalma. Jaka. Malero na sa matay uyak pur. Speaker chay kamal malap ng show speaker. Sa motor teman
Yakupur, o lugar, Bentajuan, no monetary community, floor leader, Kamagit, Trident Place, standing committee report, Tapakapayu, Labania Ratio, Pono, Principal Matai, standing committee report in Ranwood. Paros Bautung, Kamaguto, Masani A, O Masani Show, Kamagit Poita, Poita, Raymond Trident Place, standing committee report, Tapakapayu, Labania Ratio, Pono, Principal Matai, standing committee report in Ranwood. Privilege, my Mr. Speaker. Kamuy, Kailangan, my Mr. Speaker. Ito nga, o sa balbang, kupuro mo yun, ang kupurakan koros. Kapung ki kupurat cair, masensal nan matalin kamal. O kawaikan mamiya sa matay dadagan san. Kailap katiyang nan. Irekan masensal nan sa matay kalantara. Rupo ko, my Mr. Speaker. Ay manuwaw karagarak. Bago pangkuakan, talaga ramon lady sang nasa matawya ko puro sa palban na subject to call. Yaman. Ansal magkamagit yung mayor, Thailand Kamal Disang, Uyakubur, o sa palban na subject to call. Magkamagit yung mayor, ay panto na siya. Amuli panto na siya kamagit kan. Mayor pa kahit sang chairman kan, chairman ng JN ko. Kailangan ko, Mr. Speaker. Yung pagkair, hanggang sansal, kung ikagon, hulgan mandap siyang pil, kapurupuriyan na. Riyaw, lakap, sayin ko bang kanagala korong-korong o titan, mention ko po. Klok riyaw. Sansal Pakair, sansal at sang chairman ng JN ko. Mayor Pakair sang chairman JN, chairman ng R&D. Kailangan kupuro mo good Speaker kakacika sa pali, cungal sa karan wow, sa karkita may sa kung may committee na RNT, tuba na clock riyaw ng conference 1 rano. Bukang kakos, kailangan kupuro mo Sansal ang wow, Pakair sang chairman ng R&D, sa may clock riyaw ng conference 1. Chairman ng Kamarain. Kailangan, Speaker, ay tuwal sa kartan mo sa bal. Yanggap, ang Rail Non-Person Education Committee staff, email report banyang kajian dan session mo magmay ka katerbo namiyak comment sigurakan magmay ng kabatay magmay nak wawayang staff kailangan Speaker. Sansal ang wow, Pakair sang chairman and Kamarain Miyete, Pakair sang chairman JN, chairman and the acting chairman in SHAP. Kailangan ang kawis Speaker ko sa pala ito sa kaladan mo. Ang patuwan pata, chairman ng committee o ng committee. Yung pagkaroon din niya report yung nagkanagnak o mas pamuriso wasit namin sa malakap same time yaw. I mean, ipatawan, amurin mo kampiyan ng kasilkot pa no kasilitiyan o tapos na panotonan. Kailangan ang komisyon. Kailangan sansal ang mga Pakair sang chairman and SHAP, the acting chairman Simon, o kawang uyang member ka ng pati ang acting chairman and SHAP. Masular Pakair, kamu chairman and Kailangan, my Mr. Speaker, ito nga ko sa palbang kupuro mo yun, kupurakan koros. Ang committee mo niyo, imendo kayang kupurakan koros. Lak tuwaw, nan sa matay paren meeting, nambeo, lakap, o apit, iram apit ata, puipan kan and office, meron kambang kamarayan o kambang kosan mo, puipan din, sabisin liyalo, pilang PUC. Imendo ko, kailan ka, unsang penang tatawad, bukan ka apultan matang, kailangan may Mr. Speaker. sansal ang mga Pakair sang chairman and Moni, sa ulang mile, medium clock tuwaw lakap ng conference 1, o kawang uyang member ka ng pati ang chairman. Ito Pakair sang chairman JN, Senator Irons. Ay din pagkair kong kupure, pwede ko motion na niya. Ay min patuwan, sa karkipan kupurakan me. Kusap na nibil patuwanir, marabang patupan, kupuran malwat, nanwikuat. Dari tama bang parata, mainit kacing pipian sabon mamail email kan. O marabang patuwan to, yes kauyo. O lukang honorable senators koras, ito min patuwan. Malakap tinyale email kan tanpa keterbuai ke motion niya. Kailangan. Kailangan Senator Irons na makupuruin po na sa mga Vice Speaker. Amen. Sekarang mesti saya kerjaan
Kumadin Bagnaso, Monomutan, and Titin Motion and you. Kamuan kamagut niya dalam kamal pisang yung direksyon at ang debatable tayo panananutan apalima sa tao mo. Kamkupura tayo pwede kamagut mo sa debatable autan tayo panadres sa pakayar may patrowan. Rato na siya ke chairman kan tayo pakayar. Kumubura, sebenarnya saya kamaguto kumpulungan kag saya kalmo na tangkat na. Napit sesi. Magkaka konmal na sesi. Magsay saka kuwa pa na wong nan moron kamagut mami. Kamkupura pais ngay kamuplo saka kuwa pa na yat magtay pan sa palpa na. Pwede kamaguto patrowan subject to call ay may pan tatangki. Tayo pan tatangki. Na tayo lang mo. Koros mo utrong tayo kumaldisan ang Wiyakpur o sa palpa na subject to call masa ni Yay. Pwuhng masa ni So. Kamagut pa ita. Kailangan ng Honorable Senator ko sa Pwuhng Wiyakpur panel ranwat o tayo pan sa palpa na subject to call. Tayo kumali.